Reka tubasuhuze kandi tubifurize ikaze mwebwe mukurikira Kabonation umunsi ku munsi. Twababwiye ko tubaha updates zigiye zitandukanye umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tubafitiye inkuru iri gutrendinga ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, igaragaza uko Amavubi y'abatarengeje imyaka 13 yagejeje igikombe cy'isi mu gihugu cy'u Rwanda i Kigali. Ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abatarengeje imyaka 13 barererwa mu irerero rya Paris Saint-Germain PSG riri mu karere ka Huye, bageze mu Rwanda bafite igikombe cy'isi batsindiye mu Bufaransa. Ahaberaga irushanwa rihuza amarerero yose ya Paris Saint-Germain ari ku isi, PSG Academy World Cup. U Rwanda rwatwaye iki gikombe rutsinze Brazil kuri penalite ibitego 3-1. Nyuma y'uko umukino wari warangiye banganya 1-1. Mu cyiciro cy'abatarengeje imyaka 11 u Rwanda rwasoje ku mwanya wa 4 nyuma yo gutsindwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahataniraga umwanya wa 3. Abana batarengeje imyaka 13 bageze ku gikombe barabanje kuyobora itsinda rya 5. Muri iri tsinda batsinze Korea y'Epfo ibitego 4-0, batsinda Katari ibitego 6 byose barayinyagira koko kuri 0. Aba bana kandi batsinze ibihugu byombi mbere yo gutsinda Ubufaransa bwakiriye irushanwa ibitego 3-0 kuri uyu wa gatatu tariki 25 Gicurasi 2022 nibwo amakipe yombi yari ahagarariye u Rwanda yagarutse mu gihugu n'ishema ryo gutwara igikombe mpuzamahanga. Ibihembo by'umukinnyi ku giti cye, abana 2 b'Abanyarwanda bahembwe ubwo hasozwaga umukino. Umuzamu w'u Rwanda Ganza Tabu Alir yatwaye igihembo cy'umuzamu mwiza mu irushanwa. Uyu mwana ni umuhungu wa Matesa Patrick Mafisango watabarutse, akaba yarakiniye amakipe nka APR FC n'Amavubi Star. Muri ibi bihembo kandi Ujeneza Patrick watwaye igihembo cya rutahizamu mwiza w'irushanwa. Aba bana bato ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe bategereje bakuru babo. Ibendera ry'u Rwanda ryahawe agaciro i Paris. Ababyeyi, inshuti n'abavandimwe bagorobereje i Kanombe bategereje abana babo. Abana b'Abanyarwanda barererwa mu irerero rya PSG bahesheje u Rwanda na Afurika isura nziza. Aba bana bahesheje u Rwanda ishema, bageze i Kanombe basanga imbaga y'abantu benshi yaje kubakira. Reka rero mbashimire. Iyi ni inkuru rwose ishimishije ku gihugu cy'u Rwanda ndetse n'Abanyarwanda. Mu minsi yashize abantu bumvaga ko umupira w'amaguru uri kugenda ucika, ahubwo umupira w'amaguru mu bana rwose uhagaze neza. Reka bakomeze basigasirwe ndetse n'izindi siporo zisigasirwe. Bari hirya no hino bakurikira amasiporo atandukanye, abakora amagare, abakora umuziki, abakora igishoboka cyose gishyigikirwe kugira ngo tuzamure ibendera ry'igihugu cyacu rigere hejuru. Nari KB Mix Kirima Buhungiro. Mugire amahoro y'Imana. Cool up.